Zamisli da ti neko kaže da je jedna od najtežih srpskih bitaka vođena na Božić. Ne da bi se osvojilo nešto, ne da bi se pokazala sila, nego da bi se izdržalo i ako treba poginulo. Sada se zapitaj iskreno, šta mora da se dogodi jednom narodu da na dan Hristovog rođenja izabere rat? Mojkovačka bitka nije priča o hrabrosti. Hrabrost je ovdje podrazumevana. Ovo je priča o odluci, o trenutku kada se bira između opstanka i nestanka. Kraj 1915. godine zatiče se srpski narod u najtežem položaju u modernoj istoriji. Srpska vojska se povlači ne zato što je poražena u jednoj bitci, već zato što je napadnuta sa svih strana. Austro-Ugarska, Nemačka i Bugarska udaraju istovremeno. Počinje povlačenje preko Albanije, ali važno je da razumeš ovo. To povlačenje nije samo vojno. To je narod u pokretu. Vojnici, civili, deca, starci. Gladni, promrzli, bolesni. Sada dolazimo do ključne istine. Ako ta kolona bude zaustavljena, Srbija ostaje bez vojske. A bez vojske, Srbija ne može da nastavi rat. Ne može da se vrati, ne može da preživi kao država. Dok se jedan deo srpskog naroda povlači preko albanskih gudura, drugi deo ostaje severnije, Crnoj Gori. To su Crnogorci, po zemlji u kojoj žive, po državi u kojoj su rođeni, ali po veri, po jeziku, po istorijskoj svesti, oni sebe smatraju Srbima. I ovo je važno da se kaže jasno. U Mojkovcu ne stoje dva naroda, stoji jedan narod na dva različita mesta. Jedni nose teret povlačenja, drugi nose teret zadržavanja neprijatelja. Nema podele, nema distance. Ista sudbina, samo druga uloga. Pogledaj kartu. Mojkovac nije veliki grad, nije prestonica, nije simbol moći. On je prolaz, a taj prolaz vodi ka srpskoj vojsci u povlačenju. Austro-Ugarska to zna i zato udara baš tu. A sada dolazimo do pitanja na koje nema lakog odgovora. Da li ostaješ da braniš prolaz ako znaš da odatle možda nema povratka? Crnogorci, Srbi iz Crne Gore, znaju odgovor. Januar 1916. godine, zima je surova, sneg je dubok, municija je oskudna. Oni koji drže položaje kod Mojkovca znaju da je neprijatelj brojniji, znaju da ima više oružja, znaju da ima više svega, osim razloga. I znaju još nešto, znaju da je Božić i ovdje moraš da zastaneš i da se zapitaš. Šta znači ići u borbu na dan koji je simbol mira i nade? To nije fanatizam, to nije bezumlje, to je svest da iza tebe ne stoji politika, nego narod. Kada borba počinje, niko ne govori o pobedi, nema velikih govora, nema iluzije. Postoji samo jedan cilj, izdržati. Svakog sata, svakog dana, jer svaki sat kod Mojkovca znači jedan korak više za srpsku kolonu povlačenja. Svaki ispaljeni metak znači još jedan život koji će možda stići do spasa. I ovdje dolazimo do najvažnije rečenice koju ova bitka nosi u sebi. Mojkovačka bitka nije vođena da bi se dobila, ona je vođena da bi se kupilo vreme. A ponekad je vreme jedino što narod ima. Ne pobeđuje uvek one ko ostane živ. Ponekad pobeđuje one ko omogući drugima da preživi. Kada govorimo o Mojkovcu, moramo odmah da kažemo jedno ime. Serdar Janko Vukotić. Čovjek koji nije komandovao iz daleka. Nije slao ljude napred, a sam ostajao pozadi. Janko Vukotić je bio tamo, u snegu, u hladnoći, sa vojnicima koji su znali da brane prolaz od koga zavisi sudbina celog naroda. I on je znao isto što i oni, a ako Mojkovac padne, srpska vojska u povlačenju je izgubljena. Vojnici koji drže položaje kod Mojkovca nisu bili plaćenici, nisu bili profesionalna armija, to su bili ljudi iz Crne Gore, seljaci, planinci, ljudi koji su odrastali uz pušku i uz svest da brani svoje. Ali nešto više od toga, oni nisu govorili da brane neku tuđu vojsku. Oni su znali da ispred njih prolazi srpska vojska, njihova vojska. I tu nema dvojstva. To je bio isti narod na dva mesta iste muke. Kada je došlo vreme za borbu, nije bilo drugih naređenja. Serdar Vukotić nije morao da govori o časti, o istoriji, o žrtvi. Svi su već znali. Znali su da nema povlačenja. Znali su da nema rezerve. Znali su da svaki sat znači život za nekog drugog. I to je ono što je Mojkovac učinilo teškim, ali i jasno. Sa druge strane stajala je Austro-Ugarska vojska, dobro opremljena, brojnija sa artiljerijom. Nasuprot njoj, srpski vojnici Crne Gore.
u snegu sa oskudnom municijom. Ipak linija nije popuštala. Zašto? Zato što ovdje nije bilo u pitanju pobjeda. Bila je u pitanju odluka da se stoji. Borbe su trajale danima. Svakog dana neprijatelj pokušava da probije liniju. Svakog dana biva zaustavljen. I svakog dana negdje daleko srpska vojska prolazi dalje. Planinskim stazama, kroz snijeg, kroz smrt. Svaki dan odbrane kod Mojkovca bio je jedan dan života više za Srbiju. Ni vojnici kod Mojkovca nisu znali šta ih čeka posle. Nisu znali da će Crna Gora uskoro kapitulirati. Ali su znali jedno. Ono što su radili niko im više ne može uzeti. Jer žrtva nije uslovljena ishodom, ona postoji sama po sebi. Kada danas kažemo Mojkovac, ne govorimo samo o mestu. Govorimo o ljudima poput Janka Vukotića, o komandantu koji je ostao kada je bilo najteže, o vojnicima koji nisu pitali da li će biti nagrađeni, o narodu koji je znao kada se ne ide nazad. Zašto je ovo važno danas? Zato što Mojkovac nije lekcija o tome kako se pobeđuje. To je lekcija o tome kako se stoji, kako se ostaje na mestu kada je najlakše otići. Mojkovačka bitka nije spasila Crnu Goru kao državu, ali je spasila Srbiju kao vojsku. I to nije protivrečnost. To je tragedija koja ima smisao.